ang gilirengma ahemang songalong anita kokthat chipidet longri arlo aningkan kali achiklo kali bonta aroi palit lipin an suarlo phan meglangnu asai kang hoipen apranan ta karmu de titi lapen kachikok that asai inglum piklanglo lason thotsi kedamtang chiti ni phaingkoi ranar kep arni difu police station ke parlo difu rongmong vivar lakha pho difu gob boys adungalong ang gelerengma ahemalong kidodun artaeng koira ki thomar losu chikok thatsi apran chiarmo dera berta nangle halapu ang gelerengma adona rabatum pen ki than ponatengke arnisi nini aprang ki thilot arlosu amhang ki thek arnita mi katalon lang pusi than ang gelerengma ahem kidodun ningkan isi sosichot ansi dolang pusi than pon ki thilot ahem hem isi lapen donrab atumta chinini lasoa joini adapen kedam mati morning walk kedam atumsi ke theklong penili tumaphan nang than lo pusi angile rengma pen adona rabatum pen thanpon kithilot arlo swamen anita pusi thanpon bonta kibi ponatumta akor ke chini pame melang puta than bangsolam tongsikot pen arjulongsi difurai komsai khia tumar julongsi adimalong palidunsi kichitang abang arpum chepari dengpon lapen kichitang abang arpum postmortem aphan ponlo kupi ajoini lapen kosonsi kachepat chilong lokma pu aputhak rai komsai khia tumpen kiritar le bomlang news desk report public tv karbianglong এনেতো ছোৱালীটো ঠিকে আছিলে মানে আমাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে এনেকা একোতো আমিও গম পোৱা নাই তাই ফট কৰি এনেকা হৈ যোৱাটো আমিও গম পোৱা নাই এইটো মৰ্ণিং ৱাক যোৱা মানুহকেইটাহে আমাকহে কৈছে মানে তেতিয়াহে আমিও গম পাইছোঁ মানে আৰু কাৰণটো কি হৈছে কি হোৱা নাই আমিও গম নাপাওঁ মানে ছোৱালীটো বহুত ভাল মানে বহুত আমাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰে আৰু ৰিচেণ্টলি তাৰ বাৰ্থডেও হৈ গৈছে আমি তাৰ বাৰ্থডেও চেলিব্ৰেট কৰিছে তাই পুৰি বনাই কিনে আমাক খুৱাইছে এনেকা আৰু কি নাম আছিলে ছোৱালীজনী ছোৱালীজনীৰ নামটো অনিতা হয় তাৰ টাইটেলটো নাজানো তাৰ দেউতাটো দুইটা আছে সেইকাৰণে আমিও টাইটেলটো ইমান ভাল কৰি নাজানো আৰু তাৰ ঘৰত আছিলে ছোৱালীজনী মোৰ বাইদেউ ঘৰ বাইদেউ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী বাইদেউ ঘৰত কাম কৰে কেইবছৰ ঘৰত 1 বছৰহে হৈছে এইটো আগষ্টত যোৱা বছৰ আগষ্টত আনিছে এবাৰ আগষ্টত athagar namlang pik KRA aro tumpen chirok toga mai ke padopon lason si kedamtang chiti ni phaingkor ranar kep arni apar diupani hawaralong athagar namlang pi rong asara mai aro tumpen chirok toga mai paman pon lapen laso mai along alang li tumpen kaningji ponatengke ong dung rong asara tumka chiklem langji asai du bonta koson pensi mithang asai chiklem pami thekjima aphansi pini than po lapen hawa rong rup kopusonsi kachirai kom thekjima lapen kopusonsi radmi kar kipang ripon thekjima puhai hui si pini chithan chimung ko lapen rong rup arlo jontu chapang rengatum kopusonsi chiring chibi nangjima lapen mithanga hawar arlo angbong kedo anason koson pensi chirai kom kon pami thekjima si pini amaya long chithan ko lapen kedamtang apora hutke rong asar amai pen ke parai pon deu pani aroelong kahenoda ka sai pen ogri long lepu alam pini le thot sitami pangdak pon le thot lo kaprega khaya tuma phan ke langroi ok kiri abar sai pipon pelo lapen mithanga khai sitami kahenoda abai do ason pen ke langroi ok rilong le pusi rong asar amai hin pen phirangkia thengno pen klarda kalam ninje pon lapen bangso mai along KRA Central Committee atun penta chitong dun si bidi sore chepachoi ka lapen ong dung arong asara tum chitong ponsi chingwai chingsai amai misen pen padopon news desk report public TV Karbianglo rong asara mai pen ka chingrum pon alam thi libi tuma phan thini phan likha pero lo nasi ini pun citi tarik ko na kep ni tum athak anam nang ti hawara long arome negi dukon along nang litum reporter
abitung dum dana kitong dum thegapot nani tum mana churu pajir lo ni tum rong sa hoi pet lasi ni tum pini ladak arome along ni tum terok to ame along ni tum chingki che than pon ke ni tum la rong koira ho ni tum la arlok si mate haware si ni tum la athak anam lang pia long lasi ni tum rong ru ke klar la pente ni tum la ni tum la ser kote doan ni tum la pu PC ke claim ke dam nei ma piningkan siang bong alam ke putar ni tum la tinggal ci sa kuno la ni tum kenangan asayang deng ni tum deng konsi ni tum kacirai alam ke si hini en pono la si labang so kacirai ang deng ni tum misen asai pe ni tum deng pon pu si ni tum la kitong sa sera kote tum anta ni tum ridak ci PC ni tum asai claim pono mone ni tum en pono la si la hello ni tum karbi rong asar ni tum hakku pen stame ni tum ta je karbi arong aru lote isi asar alar dokok la si isi asar alar lote mikar mithu dokok la si mikar mithu lote ni tum ta kacilang ko nang kenang sop ni tum la kacithan po ning kenang sop la penke rong kemisen bu kemisen mate ini tum kisung ke boy ka dugawe la pen hemri ka boche la tonturita ini tum anso se akimi ke paprang ko ni pan mate ke chogye pan se ni tum ta tingki chethan pon la se hemri ka tukin ka boche mate kenang sor holu same pene jontu jonwa sitame ke pangre ko nang mate kachirin nangi la haya sai sitame ni tum deng pon pini kenanga la pente nili tu mahawara long la arnam lang pi aroi kilidung along sitame nili tu aprang ason thak je nili tu sanbur kita la pen kepachini mek la pente la so sai la langroi along o kiri misin pen bom pen mate ko pene pen bi ke do hol mu pen kiri pulote nili tu ako ni du rong asar hoi pen tingwai ponsusi aprang an so se parsikchet mate abidi ke mi niltum en ponsi kaduga we rat det la pente rong sa kaduga we kibi kiben chingwai sarsi isi arison en ponpo so ting si niltum la langroi aphan same niltum akimi sen akang thirje mate okhan ke padoje phan niltum claim pon po sin tum pini la so a mailong cherai pon Upper Deopani Football Club atumpen patir piponsi football final ke pathu ke padopon. Lasonsi ke damtang chitini phai inkoira troxi arni Upper Deopani hawaralong Upper Deopani FC atumpen football final kachipati ke padopon. Lasolong lukeleme sia ke hai Sorban Kumar Tilinga alanglita chitongdun. Lapen lasolong arnamlang PTKA aro maipu Anilson Tironta chitongdun. Lapen BDC chairperson ke happy Alisteron Pita Laswalong Chitongdun si RD Pidunno. Lapen SGP GB Anparta Saphapani Forest Beach Officer Sita Chitongdun Lapen Prengjam Aluhia Tumta Chitongdun Pen RD Pipon. Anparta Japralangso FC Tumpenta Upper Deopani FC Aphan Jersey Kerat Kipi Pajer Teka. Lapen laso kapatua long kicing si anong i chipalong pon laki labangso thedong football team atumpen lapen aduntu anong i chipalong pon laki Deigrum Teron football team atumpen. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.